ارکسترا ولوبن تماشاوان هجا بولتنا ساعت 6 یا تایبت روجاوای کردستان و سوریه و جواره به پیشکش کردن افجی سر میچنه. نشأت زازا اندام پولیت برویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا را گهاند آلدار خلیل باش دوزانه کو گرتی که نولیسته انگرتی آنین کو انجمن انستمانیا کرد پیش کرنه راستن. اکادمی ناصر کرد دکتر فرید سعدون را گهاند کرولا روسیا و دروش حالات چلم فرات ذهبه. روسیا دبیجه امریکا بجدی بسر فرسا کردی را ناوسته. به دست که مهابه ده گره 13 هنیادان و سنبرین آستانه و دست بکه. دم باشه اندام کی پولیت بیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دبیجه به چهار سرکرنا دوسیا گرتیان جو آلیه پیدی و انجمن اجتماعی کرد لسوریه تپنگا و که ناچه پیش نشأت زازا اندام پولیت بیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دلیدوانه که روجماوانی ده برسوا آلدار خلیل داوگوت آلدار خلیل باش دزانه کو گرتی کینه و لیستین گرتیان ین کو انجمن اجتماعی کرد پیشکش کرنه راستن اروها زازا گوت کو کنکه به سر پیدی و تو بریارک ده دسته ویدانینه پیوسته پیاده پابندیه به انسیاتیوا فرنسی بکه و کشو هوایی که لسر عرضی پیدا بکه. ده چارچوبه بجداری برنامه جواد فؤاد علیکو اندام دسته سیاسی پارتیا یکیتی کردستانی سوریا را گهانده. حتی روشا سوریه بگشتی نوی چاره سرکرین امریکا جی سوریه و ناکشه. امریکا و ترکیه ده گوتو بیجیان ده بردوامن و هینا نگهشتن ریکفتنا داوی ده گوتو بیجیان خوده. مجارا روجلاتا فریاتی ده پس گریکا هری گرنگ ده پیشیا امریکایی چاوا اوی کاربه ترکیه رازی بکه و قصد قلكي نايشينه اف برسغريك هنا كي لسرد سكنه بيغمان يعني جواركي دا امريكا هيدا دكوا كاغتك كارتين دجي تركي جبو اف ناكوكيه نابينا وان وهفال بندي وان تركاده هبن وكاغتك دهيله ددان وستندنه ده وكا هون دزانه جبو موشيكي چارسدي جبو تيكليا تك برينا تيكليا علاقاتها بإيران جبو قال لك برب روسيا والصين ده نر بمين دهندري حلف الناتو ده فأبرز غريكا لبيشياوي جبر فيكي قال لك قفتوغو تشيبونه دنابين اوان وتركي ده وإيرو بخوا شاندك جرينجي تركي لواشنطن جبو في مجاري تشتي قتي فهم كرينج قال لك نزيك بون تشيبو يدنا بين اوان لحتى انها تشتك جي درنكتي لهلاوي تركي جي وكاغتك دجي كاغتك تيني جبو قفتوغوي بامريكا هزي خوي لشكري تيني سر سينور وقت به هون بمر بقهم بيمانك تو بروبلم تنهم مر نقهم پیمانه ازه درباس بم هون راضی بن ازه درباس بم هون نراضی بن ازه درباس بم جبر فيه كي جي ابو اینیک هزه خو بگرانی تینه سر سینور ج چل منطقه ترفعت به چل هرما كوبانيا حياه سريك عنيه بتيبت جي لهرما جريس بي وق جوتن تي جوتن يعني عبدالکریم میرانی سروک نونراتیا هرما کردستان یا انجمن اجتماعی کرد سوریه ده چارچوبه بجداریت برنامه جواد را گهاند. کریزا سوریه کتیه قناغین ضاویه ده و کتی خویا کرن ولاتین هرمی اورپی و ین دستوردانی ده سوریه ده دکن و رولاوان یا سرکه ده چاره سرکرنا کریزا سوریه ده هبه. بديتنا من نوكا قناغ هاتي جهورين قناغها بري داعش وقناغها بشتي داعش دو قناغي شهب جدانه توجهها نيف دولتي او كوچالا سريكي سياسي ج توايا سوري را بيديتن ابجل سر مسألة امريكي و اوروبي بخورتي كار دكن
هەروەسا دخوازن هەمی دەولەتێن هەرێمی ژی بێ چارەسەریەدا ژێ نەبێ بار بن تایبەت تورکیا ئاگۆ سەر سینۆرê دەولەتا سووریە ئاگۆ سەر سینۆرê هەرێما کوردستانە سووریە درێژایە نزیکی 900 کیلومتر بەلکە زیاتر بی هەروەسا دەولەتێ ئێگۆ گەرانتۆرن ئان کارتێکردناوە لە ناوخۆیە دەولەتا سووری هەیە بله ئەوجا چارەسەریە پرسگرێکا سووری لەسەرێک و دوو قەنەعەتێ من نزیکی قۆناغێ دیماهیکی دەبێ چگۆ ئەو بازارێ ku li ser hesabê xwîna miletê Sûriye hatîkirin ew bazar jî hêdî hêdî zelal dibin hêdî hêdî berodîmahekê diçin. Derbarê rola Rûsyê di Rojhilatê Çemê Feratê de Dr. Ferîd Saedûn dê çarçoveya beşdariyê di bername civa de ragihand ku Rûsya wê doseya çareserkirina giştî ji bo krîza Sûriyê wergire. Rast e leşkerên Rûsî li Rojhilatê Çemê Feratê nînin lê rola Rûsya sereke ye. Da zanîn jî ku eger heye hêzên Rûsî li Qamişlo wernedîtin. و سوریه از کارم بیجیم یعنی سیاست سوریه و سوریه دواره خیلی لشکری دیجی تبین کنترل روسا دی. تجبر بینا یعنی چقدر دیم جبر جاوی خبرن علیان بیجیم به روس نخودی باندورن یا بلکی یعنی رولا کوانات سنه بدهم دره حتمانی یعنی روحلاتی فراتی اب گفتن کلی که خاگر جبر سیاست ناف دولتی دی یعنی سیاست بلندم و ده وقت بیج یعنی رسماندن سیاست دولی جبو سوریا yani Rusya diyene çi kararına vito bede Pakistan de ya Cenevre'de de ya Suçi ülkede ki yani Rus kadi bandı varan. Vakti gaba kanu leşkere vana rolati faratine be ama ne yani ennu vana Rus bedekette rola vana de rolati farat etine. Ledve kona davidi yani de yani kiren en وقت تفاهم کرنا بر امریکا و روسا چیه که ملف سوری ایجاد کرده سه روسا بگشتی یعنی جوات خصن آن که بهتر اوانات در یعنی چاره سر کرنا سیاسی بسر کرن وقت انو کرن دست روسا ده یک جواناش طبعا معنی دانستندنه که چه بوند باشور سوریه دل تنفه و کیلومتر 50 وده که جانب روس بخوشی وده که آن تانی بشدار یعنی دانستندنه وانا افغان Elişade çekdara hani lüvedeki rojeki rojanji yani ve Rus lüvedeki yani lqamışto o le kopane ve aynı insa ve tebinare Rus beştar bune. Wezîrê Derve Rûsyê dibêje welatê Amerîka bi ciddî li pirsa Kurdî li Sûriyê nanere. Di Kongrekî Rojnamavanî de li Mosko Sergey Lavrov wezîrê Derve Rûsyê ragihand ku ji derencama hewla Amerîka ji avakirina navçeyeka aram li Rojhilatê Çemê Feratê nakokîna bera Kurd û Ereban de derketiye. Eroha Lavrov got jî ku pirsa Kurdî li Sûriyê pir giring e divê bi ciddî Amerîka li wê pirsê binere. Lê ew vê yekê li cem Amerîka nabîne. بله تماشاوان هێژا li ser dawîn pêşhatên Rojhilatê Çemê Feratê niha jî Birêz Siddiq Şernexî şrovekarê siyasî tevlî bultenê dibe. Birêz dema te baş be. Şrovekarên Kurd dibêjin ku wê li Rojhilatê Çemê Feratê guhertinên mezin dirûst bibin. Hin jî dibêjin tu pêşketin derbarî avakirina navçeya aram dirûst nebûye. Tu bi kîjan alî reyê? Ez dibêjim dem hatiye kêm zêde dem hatiye ji bo çareserkirina Rojhilatê Feratê tişt bibin. Ve ca du tişt li vir hene. Bi noqta yek jî jê wextê tê behsa Rojhilatê Feratê hinek qez dikin ji pêşabûrê heta min bêjê heta wê û hinek jî têxin bala xwe de Rojhilatê Feratê mentıqa cezîra me tenê. Tirk dixwazin mesela mentıqa emnî a çêkin ya Rojhilatê ya şemalê Sûriya ew qez dikin wê mentıqê hemû bidine ber xwe ji min bicê heta pêşabûrê. û ême yan Amerîkan jî fêm dikin û şerqil Firat em bêjin mentıqa cezîrê ye û ya Firat û şerqê wê de. Ez dibêjim niha cevatên çêdibin navbera Amerîka û Tirkî de û tesrîhatên Aldar Xelîl jî derketin
انه ام قبول دكنجي يعني بحساب 5 كيلومتر كريا قلت اما حتى 5 كيلومتر بمعنى اما مشكله جمانينا لامريكان ايرو ام دبينين قلتني خدا مساله كردي امنا كردا وباراستنا مساله كردي منطقه كردي برشاب دكن امريكان جبر بيه كي امريكان ترك الفيجن حتى 5 كيلومتر امي درباس بن يامي تشتكي بكن امريكان جبون وانا راضي بكن بين حتى 5 كيلومتر ام دكارن تقدير كي بكن حتى 5 كيلومتر او 5 كيلومتر بيجي جي ديارة او اداره ذاتي وك قوتي اوين ادار خليل قوتي وغيرها قوتي اداره ذاتي هنا كي مساله قبول دكي الي كي داش بولا منطقه دي دستواده بيه في زمان انه دخوازن منطقه كردا بهتر جارانتي بكن امريكان بمنطقه كردا جارانتي بكن لمنطقه قبل ترش كردا بشكي دستي امري دستي تركا ودستي غير تركا دز بردن تشتكي بكن هم بريوي تصريحات توجو قرن بدم دركبن جا امريكا وفرنسا دركبن نها تركي وامريكا بخوا بشتي بصفقه صواريخ 400 باش بشكي الهبدو باور بونا نتيجه به طائره سو 5 اف ابين نو نماد دنوا سكن عندنا او جو ضغوطات في دكن عين واخد تركي جينا او جواتك هي تشاركولي نقبينا سروكي تركيا وروسيا وايران وفرنسا وحتى امبيجن بركي ميركل دا تشيبي تشاركولي جواتك تشاركولي وتشيبي او دوي تشتكي بخوازه فرض بكي دول التحالف او الامريكا وكا سلوكاتيه تحالفي مش تيجي جباتك سي ناف يا جماعه اسيتانا هنا يعني قبينا روسيا وايران وتركيا او جي ويجا نتائج جباتا يا تشاركولي وبخوازي لسر عدد تحقيق بكي فايده كيجي او هم او صديق تدبجا نها امريكا وتركيا گفتگوی دنا درباري آواکرنا نافچه آرام و نگهشتنا ریکفتنا کداوی درباری نافچه آرام یا کو بریار لروشالات چم فرانسه ورا آواکرن لگوری نارینا تا و ریکفتنا داوید نابرا هد ولاتان داوی بچرنگی به تو چه تخمین که باوريا منها هي بداوي نشوى مثلا لوهاتنا ويسدد شتابه سر كربونا منطقيك ولسر هبونا تركا حتى شي درجه ددويه هذه النقطه بين المناقشه كرن امريكا ضغوطات خدك بتحالفه باليكاريا فرنسا ودولتين دي وقوات دولتين دي اوروبيه عنينا وكا البانيا وغيرها سي دولتها قوتيه عليه قوات ريكن امريكا دخوازي سر عردي قواتك تشيكي شونا افكسي بجدار نبونا قوات التحالف دخوازي قواتك سر عردي تشيكي وعين وقت دجي مفاوضات قطنك بتركيا گمانه ما یا 5 کیلومتر بلکی بجيبوا حتى انها لتركيا دخوازي فرب كي امريكا دخوازي الورده بسكني اد بجموي سر 5 كيلومتر حتى 14 كيلومتر او مناقشات شهد بين قبيله تركيا وامريكا ايرو 5 كيلو حتى 14 كيلومتر و اف تقديرها وبي يك يادي ترجي رولا تركا امريكا دخوازي رولا تركا قصب ترك دخوازن رولا و دوره كي قوات بي وخرد بالمنطقه ده وصار وهفيبين وتشبن سر بهذه النقطه سر كربونا منطقه ولسر رولا تركا اغو بي ام هيبينا وين بتمامي يعني نما ايدي وكا عفرينه عسكري ترك وزبانيه وقوات امبيجن اسلامي وورن بدلا تركاوي خرابوني يزبوني بكن بجمع تشتا تشبو هجر تركيا هاجي يعني يعني الجوري نارينا تو اخفتني انت اجر هي ازمونه عفرينه لروشالات تشمي فراتي دوباره ببا اجر نافچه آرام تيكا ببن دست تركيا ده بجم اجر كتب دست تركيا ده و نما وكا تماما وكا عفرينه وتشبي لبيغمان در بازبونا تركا همي آليا خسارك يعني همو آليا خسارك لعين وقت جي مثلا وقت شونا و فصائل مسلح ايج وتركا در باسكر اگر شونا الباني بن فرنسي بن امريكي بن شونا و اداره دستواده بهتر ده بكار بن اداره مدني بكن وبرينها مندوب امريكي جي قدوا مي اداره كي تشيكن وديار جي بل يعني حتى البروجرام واضح درباسبونا قوات كردي يعني قوات كردي وبيشمركي كردا وادارات تبايد ناف مجلس دجي باش برز شرنخي برسك برد هيا نها
تبحثا رولا تركيا نافشايا آرام دتك نها بحثا ويك تكرن كوي رولك روسيا جي نافشايا آرام دهبه بنارينا تاوي أمريكا ري بدا روسيا كو رولك ويد نافشايا آرام دهبه أجر ام احتمالك يدين كو أمريكا ري بدا روسيا كو أوجي رولك نافشايا آرام ده ببينا بنارينا تا ورولا روسيا نافشايا آرام ده بچرنگي به بێگومان حکوومەتە سووری و ترکی و ئەیران هەرسێ دەخوازن ڕۆلا ئەیرانی ڕۆلا رووسی هەبێت بەرگۆ وەختێ ڕۆلا رووسی هەبێت پشترا مباشرتەن ڕۆلا ترکی تێ یا نظام تێ ئەت بێژم ڕۆلا رووسی بەحراخوا تماما غەربی سووریا و مناطقێ تێدا و ئەم بێژن نها من بجێ و ئەشتر بێژم ئدلبێ وانادا رولا روسي الويدرها وروس نا او حاضرن بكار من بير ولك مظن السوري بلايزن ونجي امريكا ريد ديوانا يعني ام حمود زانن دجمني او خصمي حري مظن وانا روسن معناها تركي تاني صاروخ 400 ستاندن روسا تركي دلمايك مظن امريكا دلمايك مظن تركي لكن بيجا تشاوي بهله انه روس ورن بك المنطقه ده وحمو اواز نباورم روس قبول بكم منطقه ده وروس جي وايراني جي وهردو جي ت شانسوانينا بكم المنطقه ده يعني ايرو هاجر دبنر مايكي بتركي ردكن جبونا تركي دوره روسي ودوره ايراني المنطقه فرض نكي الامريكانا اد بجن دوره هناك دوره روسي المنطقه باش نها لنافتشايا ارام يانجي لروشالاتي كم فراتي جوهرتن وريكفتن تينكرن يانجي دروز دبن يعني بنارينا تا كرد حيات شرا ديك يا اقدار جوان جوهرتون وريكفتناره افجا برسا دستي ماي كلها يعني ترانسكر افها كرد بخول نامدنش قالك تشترى اولا اتصالاتي واي دبلوماسي وسياسي فرا نبونا حتى درجه قرار نارينا فرض بكن السر الحليف الاوروبي يعني الحليف الامريكي او حليف الاوروبي الامريكي او مصلحات خوازي انه بمنطقه هبل نانو حجمه دكن يعني بما باورن يعني او دخوازن هبل منطقه نكبه دستر وساده ابتشتي بازاري وخبخونه لاما تش بازار ما فرض كري الوانا مت بازار وانا حتى انها فرض نكر قوتا منينا قوتا ما اگر محتمل هبو ام بكر من امو اداره ذاتي بشركاتي بهبره دست بدست ام تشتكي بكن وام تشتكي الوافد كن لي بيجا اداره ذاتي ايروج وقت دوري رولي نادي مجلسي ونادي احزاب كردي عمليا خدمتي جوانا تقدمين او كسي قد خوازن رولا كرداتنا خدمتك جوانا تقدمين وقت جوانا جي حتى انها نكاريه نب حكومتي تشتكي بكن نب تركاره تشتكي بكن ونجيب كرداره بكن ونكاين حيانات تشتكي بيش بخن يعني او تشتغل دستي واده هي او تشتغل تحالف خستي دستي واده اجري يرو هاتو تشو تحالف رولا واداني وقلت وهنا هر 4 كيلومتر جي باج دبي هر تقواتا واتنا خو باريسن وخاصه انه بحث دبيج امريكا انه منطقه باراستنا وكجارك العراق چې باراسترا عزمانه چې به باراستنا طيران باراستنا جوي چې به اگر هاتو تحالف ابتشتها فرض کړ يعني و او دوره اداره ذاتي و دوی حدود به حدود او باراستن هي دمك ايروج جبر سیاست ازیتی جبر سیاست تنکی یا اداره ذاتی دکی روج البجن فرصت قالكي زحمته دسمه تشتن مظن دسمه بكابن يعني وتبلغوا مثلا البرخه ضدن ديسا كل برخه ضدن تيكلي وهنا اوروبينا دولين بريش النخي يعني بنارينا تا جارانتي چنا بو فارستنا دوزا كردي ومافين كردان بنافشايا آرام ده ياكو بريارة لروشالاتي چني فراتي ورا آبا كرن تشد بينا او جارانتي چنا حتى كو مافي كردان ورا فارستن بله يك جيجي آبا كرنا مالا كردي آبا كرنا رست وراست يعني كرد هي كرا خو هنا تشتكي بكن آبا كرنا مالا كردي ابجي برسك برشا خو باخي وهنا بر زحمتي وهنا وقالك جاراج سر تلفزيون خو اب شروع فكريا واو اباكرناها ايرو روج ام نجهان حتى اباكر تبلغوا دانستاندن هي وحكومه اقليم مساهمت كي وفرنسا مساهمت كي ودولتي دي مساهمت كي تكليكي نامه بكن لمصالحي و تنتي ناهل يا دي تر حكي سلاح دستي وقوات دستي بيجمان اوي حكمه اساسي بالمنطقه ده يا سياسيا ايرو روج هاجر بخازي ده
وبخوازي ام تشتكي بكن هيجتي دستي دولتها دراكي يكجي مثلا يرو ترك بجنا ام يكج درباس بنا ما المانيا درباس بنا ما ام باكسي تركيا جود تركيا بكاكا بيدادا نا بيدادا ام درخم ام في هيجتي دستي درخم يا ديتر انه ام بكاربن باي ابي كسي جو دولتي دخوازن وبنابي بيرقا تشنا دخوازن ام باتشتيها هيجتيها دستي وانا درخم ايرو روجمانها اقليم كردستان برح بدي تركيا باش بريس برسامني داوي بنارينا تا افاكرا نافچايا آرام لروجالات چمي فراتي بي بسدما دست خستنا دست كفتان يانجي حلاندنا دوزا كردي يعني اف نافچايا آرام يا كورا افاكرن ويتيك به خدمتا دوزا قال كردي انا اف برسك بر مهمه وبرجي جرينجا يعني اف برس هردو معناها هالدقري خطره يعني اگر ما منطقك آرام ما افاكر وما ادارك ديمقراطي مشترك بهفركر واف دولتك والي كارا مدكن حجر دليوابي انه منطقك ديمقراطي ومنطقك سربخوا ومنطقك كردي تشيكن بيغمان و اسسا جدين ام بكاربن الهبدو بكن ام اداره خا منطقه خبكن هجر هدفها وابي غير تشتايلو برشعف هجر ارمان جوا انه مرحله كده سوريا parça bikin و qisma ki bidin duvra bidna Tirki و duvra hin bihin بتسلسل بكاربن مثلا راكرنا كردا بكن و ام دست بدن ايرو روج يعني تشتك هي هاجر ايرو اف قواتي موجود اسد وقت هاتن واداره خصنا دستي عربا دا والي كارا عربا كرن ونهرشت البيش مرقورن ونهرشت حوالي ميل السوري ورن وام شركاتين او بودمك ام شرعيتك دن نبونا خا بعمليه شرعيتك ام دن نبونا خا لهجر هات وعكس ويشبو وقوات دانما ومتيكليب هبركر وادارات كردي دانما وبنابي كردي وبادارات كردي ويادي تريا مهم هي هجر ام كرد خصنا لجنه دستوره يا ايرو سوري تشبي اگر رولا كردي في امريكا بدست امريكا وبادي هجر ام خصن لجنه دستوريه ياتي افاكر سوري ده ومدوير لجنه ده وك سوري وك ولاتي سوري ما تثبيت كرم ام كرد هنا واجمالا ما هي ومنطقه ما هي والديموغرافيا ما ابا وهبونا ما ابا ما اف تثبيت كر دوليا واف تيلرسون جين هان خوازي كرد بكرنت ده لي بس دي بيجي خي كرد نا رنگي بكك نا رنگي بيدا كرد رنگي دي اگر هبن ورن اهلا وسهلا او كرد رنگي دي ترجي ايرو ده ائتلاف دن ائتلاف جي رولنا ديوانا وابن ديجي شريوانا دكن يعني معادلك زحمتها اجر وتشيبي اجر ام بكاربن دوليا بقرار دولي ام كل بن شريك بمفاوضات تيلرسون. بله قال لك سباس جبو ميفاني ما بريز صديق شار نخيش وفكاري سياسية ايرو ميفاني ما وقال لك سباس جبو اخفتنين تا رژیم اسد لباجاری من بجه درگاه کینوبرا نافچین قو پیاده دگرته مدیایم بسر اپوزیسیون سوریه راگهاندن که رژیم اسد درگاه التایها یه دنابرا نافچین دبن کنترولا پیاده ویده لباجاری من بجه گرت بکو سدما گرتنا وی درگاهی اشکره بکه اره لگوری که هاتیه بلاف کرن که درگاه التایها جبریات چند روژان و هاتیه گرتن و حتان هاجی تو زانیاری درباری سدما گرتنا وی درگاهی جعالی رژیم اسد و نهاتیه اشکره کرن. پارتی دموکراتی گلان هدف اشکره کرد و عبدالله اوجلان ریبری پککی چارمین نامه جزندان بوان شانده. دینامه خود دخواست دست بکرنا پروسه آشتیت کرد. هدف اشکره کرد و چارمین نامه عبدالله اوجلان ریبری پککی گهشی دستیوان و دینامه دا اوجلان دخواست دست بکرنا پروسه آشتیت کرد. سزای تملی هفسروک پارتی دموکراتی گلان هدف راگهاند که ترکیه پیوستیا ویب دست بکرنا پروسه آشتیه. عبدالله اوجلان ریبری پککی ده هر چارنامه خود کو بو هدف شاندنا دخواست دست بکرنا پروسه آشتی دکا وجبو پروسه آشتی هدف دخواست پارلمان ترکیه کرد کو نچا پشوه هاوینی تا کو چاکسازیا دادوری پسند نکا ریبری پکک عبدالله اوجلان دونامه دریا پارێزارên خۆra و هەروە دریا برای خۆra بەڵاو kirin و تێدا بەحسا ڕەوشە سووریە دکا و dibêje pêwîst e tevaya gelên Sûriyê hevbigirin. Mihemed Ocalan birayê Abdullah Ocalan nameya doyê ya rêberê PKK Abdullah Ocalan belav kir û li gor ku hatiye belavkirin Abdullah Ocalan dibêje da Kurdên Rojavayê Kurdistanê
کو ew bi xwe navê Bakurê Sûriyê tîne mafên xwe werbigirin pêwîst e yek bigirin û xebateke bêhtir bikin. Û ji bo parastina yekparçeyî û xaka Sûriyê pêwîst e tevaya gelên Sûriyê hev bigirin û dest bi xebatê bikin. Wê demê tu hêzeknikarê destêwerdanê di Sûriyê de bike. Di nameya xwe de Öcalan ji hikûmeta Tirkiye û PKK re got em di qonaxeke tarî de derbas dibin û pêwîst e Tirkiye bizanba siyaseta tekalî û diktatûrî ti Sûde jê re nînin û pêwîst e Tirkiye siyaseta xwe biguhara û pêwîst e PKK û hikûmeta Tirkiye rêyên nû bigirine ber ji ber bikuştin û rijandina xwînê tu derencamên erênî bi dest nakevin. Öcalan di nameya xwe ya duê de jî got ku eger rêyên gotûbêjiyê pê re wernevekirin wê demê wê bandor erênî be li ser pêşhateyan û berva jî wê çendê ziyaneke mezin wê bike tevaya aliyan. Beriya demekê jî her du parêzerên Abdullah Öcalan rêberê PKK yên bi navê Rêzan Sarîça û Newroz Yosal li gel Abdullah Öcalan civiyan. Li gorî jêderên ragihandinê belav kirin ku serdan bi tenê asayî bû. Lê weke diyar bû nameyek bi wan re hat wişiyandin. Lê ew name nehat eşkerekirin. Di doyê meha Gulanê de bû yekem car piştî derbasbûna çend salan parêzerên Öcalan serdana wî kirin. û Öcalan di nameya xwe ya yekê de daxwaz ji qeseda û PKK kir ku kêşiyan li gel Tirkiye di rêya diyalogê ve çareser bikin. Hema tirsiyên Tirkiyeyên sînorî li ber çav bigirin. û pêwîst e sinûr ewlehiya Tirkiye parastî be. û piştî ku Abdullah Öcalan ev name di rêya parêzerên xwe re belav kir, Koma Civakên Kurdistanî ev nameya Öcalan red kir û got ku ev name dibin bandora Tirkiye de hatiye nivîsandin û ew bapendiyê bi vê nameyê nakin. Abdullah Öcalan rêberê PKK ji sala 1990 ve ji aliyê Tirkiye ve hatiye desteserkirin û ji wê rojê ve heta weke îro di zîndanê de ye û ji sala 2011 ve Tirkiye serdan ji bo Öcalan qedexe kiriye. Di doyê vê mehê de Enqera biryara qedexekirina serdana Abdullah Öcalan ji aliyê parêzerê nû ve hilweşand. Ew jî piştî derbasbûna 8 salan ji qedexekirinê. û Abdulhamîd Gul wezîrê dada Tirkiye di kongirekî rojnamevanî de ragihand ku êdî parêzerên Öcalan rêberê PKK karin serdana wî bikin. û biryara qedexekirina serdanê hate hilweşandin û piştî serdana parêzeran birayê Abdullah Öcalan yê bi navê Mihemed Öcalan serdana wî. Diçin bajarê Qamişlo ji ber xirabûna rewşa xizmetguzariyan ji aliyê PYD ve welatiyên bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê gilê û gazînan ji bîna gilêş an Gozîbalê û şewtandina wê dikin. Ji dereke taybet ji nava bajarê Qamişlo jarkê re eşkere kir ku gilêş lê nêzîkî taxa Hilêliyê ya bajarê Qamişlo tê komkirin. Got ku bîna şewtandina gilêş bandora xwe digihîna welatiyan nexwasim yên nexweşiya re bû bi wan re. Ji derê serbar kir ku çendîn car welatiya nerazîbûna xwe û daxwaza guhertina wî cihê ji PYD kirine. Lê heta niha PYD guh nedaye wan û daxwazên wan jî bicînaniye. Nasir Yusuf parlamenterê partî li Encûmenê Nûnerên Iraqê dibêje. Çekdarên PKK'yên li Şengalê hewl dide dibin baskê heşda şeعبî de bibne beşek ji artêşa Iraqê. Mûçe û çekan ji hikûmeta Iraqê werbigirin. Çekdarên PKK yên li Şingalê hewl didin dibin baskê heşda şeعبî de bibne beşek ji artêşa Iraqê û parlamentarekî Kurd li Perlemanê Iraqê dibêje divê çekdarên PKK ji Şingalê derkevin. Ji ber hebûna çekdarên PKK li Şingalê nerewaye û li gorî biryara Encûmenê Nûnerên Iraqê dive ew çekdar ji Şingalê derkevin. Li gorî ku Basın News belav kiriye çekdarên PKK yên li Şingalê bi navê Yekîneyên Parastina Şingalê YPJ hatine damezrandin. Mehane bi rêya heşda şeعبî mûçe û çekan ji Bexdayê werdigirin. Weke Basın News belav kiriye piştî ku Adil Mehdi serok wezîrên Iraqê biryara yekxistina heşda şeعبî kiriye. Çekdarên PKK hewl didin Sûdeyê ji wê biryarê werbigirin û biçine nava rêzên artêşa Iraqê û di wê çarçoveyê de bibne beşek ji artêşa Iraqê û mûçe û çekan ji Iraqê werbigirin. Nasir Yusuf parlamenterê partî li Encûmenê Nûnerên Iraqê dibêje hebûna PKK li Şingalê nedestûrî ye û nabe çekdar bi îdeolojiya PKK li nava Şingalê cê bigire û berdewam çekdarên PKK rêgiriyê li avdankirina Şingalê dikin û rê nadin ku rêveberiya şerعî ya Şingalê vegere Şingalê û ji aliyê xwe ve Qadir Qaçax di vê derbarê de ragihand ku çekdarên YPJ yên bi ser PKK ve xwe xistine bin biryara heşda şeعبî de û tekez kir ku heta PKK û heşda şeعبî li Şingalê ne rewşa Şingalê roj bi roj xirabtir dibe û rewşa wê weke rewşa bajarên dagîr kiriye.
دربارەی ڕەوشا سووریە ژی بریارە دەستپێکە مەها بێدە گەڕا سێزدەهان جێ دانوستاندنên ئەستانە کۆتایبەتن بە ڕەوشا سووریە دەست پێ بکە. لبنان و عێراق بۆ یەکەم جار وەکە چاودێر و بەشدار بن. وەزارەتە دەربەیە کازاخستان ئەشکەرە کرد ku di destpêka meha hiştan de gereke din ji danûstandanên Asîtanayê taybet bi krîza Sûriyê wê dest pê bikin. Di daxuyaniyekê de Wezareta Derveya Kazaxistanê ragihand ku gera sêzdeh ya danûstandanên Asîtana derbarê rewşa Sûriyê wê di yek û doyê meha hiştan de werine derxistin. Heroha Wezareta Derveya Kazaxistan daxuya kirin ku di danûstandanên Asîtana de her sê welatên gerantor ji rewşa Sûriyê, Rusya, İran û Tirkiye wê amade bin. û heroha rejima Sûriye û nûnerên grûpên çekdar wê amade bin. Di daxuyaniya Wezareta Derveya Kazaxistan de hatiya ku ji bo asayîkirina birêveçûna danûstandanan nûnerên netewên yekgirtî û welatên Ordon û Lubnan û Iraqê jî yekem car wekû çavdêr wê danûstandina de amade bin. Weke daxuyaniyê de hatiya ku di danûstandanên Asîtana de xwendin ji rewşa Sûriye bi giştî wê were kirin û bi taybetî rewşa bajarê Idlibê û Bakur û Rojhilatê Sûriyê. û herwiha kar ji bo drûstkirina bawerî navbera aliyên nekokedar de wê were kirin da ku proseya siyasî berev pêş ve biça û di encamê de Komîteya Destûriya Sûrî were ava kirin. Di dawiya daxuyaniya Wezareta Derveya Kazaxistan de hatiya ku roja yekeya danûstandanên Asîtana civînên amadekarî û rawişkarî wê werne birêvebirin û di roja duwê de danûstandin wê bi ciddî were encam dan. Piştî alûziya navbera Amerîka û Tirkiyeyê bi agera kirîna mûşekên S-400 yên Rûsî û derxistina Tirkiye ji programa firokeyên F-35 Rusya yekser amadeyiya xwe ji bo firotina firokeyên Su-35 ji bo Tirkiye nîşan da. Serokê kompaniya Rostêce ya Rûsî Sergî Camzov ragihand li ser fermana Rusya ew amadene yekser firotina firokeyên şer yên Su-35 li gel Tirkiye guftûgo bikin. Ji aliyê xwe ve jî pisporên Tirkî firokeyên Su-35 wekû baştirîn alternatîva firokeyên şer bi nav dikin ku ev cûr ji firokeyan dikarin parastina esmanî roleke giring bilîzin. Serokê Fransa û Serokê Rûsya di peywendiyeke telîfonî de dawîn pêşhatiyên rewşa Sûriyê guftûgo kirin. Kremlêna Rûsî ragihand ku doha pênçemê Emmanuel Macron, Serokê Fransa û Vladimir Putin, Serokê Rûsyê peywendiyeke telîfonî encam dan. Di wê peywendiyê de her du aliyan pirsa Sûriyê û hejmareke pirsindin guftûgo kirin. Kremlênê daxuya kirin ku Macron û Putin di wê peywendiyê de tekezî li ser giringiya bidawî anîna krîza Sûriyê beriya dîtina çareseriyeke siyasî di zûtirîn dem dekirin. Ji aliyê xwe ve jî Serokatiya Fransa ragihand ku Macron ji hevşanê xwe yê Rûsî re tekezî li serê niyaza xwe ji pêşketina danûstandinan derbarî dosyeya Sûriyê ew jê di çarçoveya mîkanîzma hevkarî û hemahengiya navbera Rûsya û Fransayê de ya ku li St. Petersburgê hatibû avakirin kir. Serbar kir ku her du welat roleka waniya sereket kêmkirina asê şer li Sûriyê de heye dikarin aramî û ewlehiyê li Sûriyê peyda bikin. Wezareta Berevaniya Rûsya eşkere kir ku tu hêzên bejayiyên Rûsî li Sûriyê tune. Ev nûçe bi tundî jî ret kir. Wezareta Berevaniya Rûsyê di daxuyaniyeke de ragihand ku nûçeya ku hatiye belavkirin derbarî bejdariya hêzên Rûsiyên taybet û hêzên wê yên bejayî li gel hêzên rejîma Esed di şerê bajarê Idlibê derbakurê Sûriyê ji rastiyê dûrin. Herûha wezaretê daxuya kirin ku tu hêzên bejayî yên Rûsî di navaxaka Sûriyê de tune û ev yek bi tundî ret kir. دربارê rewşa Idlibê jî de encama berdewamiya armanckirina bajarê Cisr-ı-Şuğûr li gundewarê Idlibê bi hezaran welatiyên sivîl derbeder bûn. Çalakvanên di nava gundewarê Idlibê de îro ragihandin ku ev du rojin bajarê Cisr-ı-Şuğûr li rojavayê gundewarê Idlibê ji aliyê balafirên şerkeriyên rejîm û Rûsyê ve bi tundî têne armanckkirin. Ku di encama wê êrîşa tund de bêhtirî 35,000 welatiyên sivîl derbeder bûn û berê xwe dane deberên aram. Emanê jê deran dana xuya kirin ku heta niha bi tenê 5,000 sivîl di nava bajarê Cisr-ı-Şuğûr de mane û di rewşeke pir xirab de ne. Li kampa Basirme festîvaleke cemawerî bi navê Rêbaza Barzaniyê Nemir hizr û rêbazkirin birêve çû. Tê de behsa pêkanîna hikûmeta Herêma Kurdistanê hate kirin.
دکتور کاو عزیزی برپرسی ریخستنا با سرمایه پارتیا دموکراتا کردستان سوریا وانه یک دوی درباره ده پیشکش کرد. Aşağıya doğru kampa basılma adını kampa kurdesi münasaba hıcatına hükümeta Kürdistan'ı münasaba hıcatına taraf ihtiyarı müdahale etme bazani ahan Asla Partisi Mukaddesi Araku Malikaliya Kampa پیروزباهایا سروک نیجرمان دکن و سروک مسئول سرکفتن به سواره سپاسیا کردستان دکن جان و دل اول من سواکر حد و شعبی میشل بر مدنا و سنتن درمان دکترینا کن اب روزا که پیروزا روزا که گلک گرنگا اب روزا شاهدنا سروکی هریما کردستانی که نیجرمان برزانی سروکی حکمتا هریمی مطرور برزانی رابطی امزیدن دو اب روزا که دیروکیا انشاءالله به دولتك كردي روزا كردستان دار ودولته بجه به فروکاتیا شاکی نیجرمان دناوا هر باجارکی ده نافچه که تایبت هیا بناوه نافچه یا پیش سازیه تیده چاکرین آفراندن هر بازار کرنه که گریدایی به پیش سازیه و کم دوه لی بنابرکی کوبانه کل هولیر دمینه اوده کمالا خواه کریا اوده پیش سازیه تیده زیرکمندی و پیش سازیه بساز کرنا آلاو نمیکانیکی کم دکه دناوا هر باجارکی ده نافچه که تایبت بناوه نافچه پیش سازیه هیا تیده سازکرین و چاکرین و آفراندن و هر بازار کرنه که گریدایی به پیش سازیه و کم دبه لی دوه ماله ده اوده یک بویا اوده پیش سازیه و تیده زیرکمندی و پیش سازی کم دبه و برهم جی بگومان جوازن افدر مالا پنابرکی باجار کوبانیه یه روجاوای کردستانه لحولی را پایتخت هرما کردستانه مام حسین شیخداری جگون ده بیر عربه یه کوبانیه دبه اوده ده آفراندن و داهنان الخوا جدا یک دکه البير العربي من زراعتنا الشغلين نستفتح بعد زراعتنا كنا صناعة ما فوتوز شيت كرن ما خلكيرا شيت كر تصنيع كر مشهرة شيت كرن وفوتوز هم يجيبون وعرض ما يجيبون لهم عرض ما آفتنا ما بجيبون نانتنا ما إذا مرة قرت أمي كنت شنا حلب ما عرض كري ودري ده ودري الكوباني جي زراعة جي شغلين وحيوانات جي شغلين حيوانات طاووسة من هبون كوي مجي هبون مريشكي مجي هبون نعامة جي هبون جماعة غزال وصان اشتكي هنات ذات آب نمام تركان أشوم حلبين لحلب يجي مزرعة بكر 3 سال 4 هناك كي إنتاج بكي وصار ده مثلا شيء بو مثلا چی باز بگریا ما کوبانی سر عرض حدیثا عرض من حیانال کوبانی جهنه بگریان عرض من کوبانی امروز داره 3 ماه همون داعش هاتن اوی داره ایدانی تبع ملت کوبانی من ریگرت ام هات نبیداره شیخ داری کو جکوراهی و شارزاهی چاندنی و چاکرن و میکانیکه ایدی او بخوا گهشت یوی آسته کو هن آمیرن مزن بدستی خوا وکو نمونه نبچوک ساز بکه و برهم بینه او ماکینه بخواجی پیویستی کارگه و کارکر و پسپورانه لی شیخداری ده اوده اخوا یا پیش سازیه ده و بتن اخوا بهرمندی اخوا انجام ده جداهنان ویجی هاتوز
هذا نا شغلي ولا بقى جبر بقى كيري ويد بري حلزونه مروحه دشلينا برامي اوه وام تشيكر سر ودرلي كو طابلي راكي جور وداخل حركات او طابلي راكي جور كبري كبه ما ورا كلي جور شبوچه جبو قايش تننا با قايشانا قياس ويتنا دوده تحيرني يعني شو قصد قريب تعذبي قايش انا قلت محكومي دنيري هي سيستا هي بيتا ناظرتي اور هندر مثلا آلات هاي دي كامله تشيك هاي كي امتنا حركات اوجي كامله كخارجيا از كم داخلي يجي تشيكم كو شرطي دبر تشاكي انا ولا بيدا باقي شف برس دو بطناشتي و شرا محكومه مجبور كي بتشبكي انا قلبيدش لي مازن بكي يا كي مازن بكي ومعنا قايش تانج به برتانجا كي يا كي تشوك بكي حيواني نولي شانجمانه دوري سريع وبطيء شيخداري هروها وكنمونه كولكر انگو آميرا كولاندنجي برهب كريا وهمو بجاردين لبو تفقرا ويا ميكانيكي جي ليقرتيا والله بابا مشكلة الجنزيرة ده أبا جنزيرة دي باتكرا ثاني 2000 ريال مكلفين سبب شيء سبب بعدش لي كل بيت طبق بدي دشلي كل بيت قايشة طبق بدي لما كده باقي نفسك باقي دارو خور بس دي ثاني دارو خور 2000 خور هروها تريكجي بشيوه ولبو بجاردين تفقرا خويا آسايي برهب كريا أواجي شفر شغله بس قميريا قايشانن كو قايش او به ونفس الشيء فارات به داد كده سر كهرباء كبسه ويدوانه ما تشيكلي سر كهرباء اوه سر كهرباء با تشيكلي بس هين اميريا قايشانن كو قايش ورن هروها بلندکر و دابشکر سمنتیجی جداهنان شیخداری دور نمایه وکا نمونه کیجی آماده کریه نا با فرد بین بسمار الامان معنی چه کوبن نبی وینا با ذاکر ذاکر با هنقل با شنداره واجی رابو تمام با وانی أنا ما بيخس رابو بشغله آبه شونی چی من تو شدکه علاوه کمام حسین شیخداری دا آفرینه تنه وکو نمونه و او دبیجه اگر پشتوانی و درفت هبه او دکاره وان آلاو و مکینهیان لگوری شیوه استاندارد برهب بکه و داخی نکار لیدنابرا نبونا پشتوانی و درفته ده شیخداری جی حوالتی خواه به اوده خواه یا پیشسازی را بردوام دکه و دکار و داهینان خواه یه نمونه ده بردوامه بری بداوی هاتین جارک کدن از سرنوچه آن بیراوت فیلم نشأت زازا اندام پولیت برویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا را گهاند آلدار خلیل باش دوزانه کو گرتی و لیسته گرتی آنین کو انجمن اجتماعی کرد پیش کرنا راستن اکادمی ناس کرد دکتر فرید سعدون را گهاند گرولا روسیا و دروش حالات چرم فرات ذهبه روسیا دبیجه امریکا بجدی بسر پرسا کردی را ناوسته به دستپیک مهابه ده گره 13 هنیادان و سنبرین آستانه و دستپی بکه بولتنا روژاهای کردستان و سوریه جوره هاتا پیشکش کرن تا بولتنا کردن